Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, thumma ma ba'd. Mga katautay manghuran, kamaasan sin ako haagam Islam, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Itukbal na to in sa taod-taod pagsyarang sukur patuhan na to Rabbul Alamin. Habat sabab, yari na isab niya kita niyo biusan, waktu. Amuin mahinang tiranan, ikapuso na to na isab sing karayawan, iban pahala, dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Bangmayanin waktu na to ini pagbarakaton sin Allah subhanahu wa ta'ala. Iban bangmayanin waktu sin kita niyo bihayaon. Mahinang palsabawan hikaampun sin Allah subhanahu wa ta'ala sin mga pardusahan sin kita niyo. Jari niya mga katay manghuran kamaasan sin ako hagam Islam. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hamarum ini in pangadjian hikatukbal sin aku maton kaniyo. Amo na in tafsir surati Al-Fatihah. Hati niya tafsilan sin sura Al-Fatihah. Amo in sura bilang dahing mga rukun sin sambahayang. Di masa iban di matayma in sambahyang sin tiap-tiap din katutan niyo apabila di magkabasa in sura ini. Amo na in suratu Al-Fatihah. Biya sin di matong hadith sin Nabi nato Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, man lam yaqra bi Fatihatil kitab fala salata lahu, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hisyu in wala nakabasa sin suratu Al-Fatihah, amin yan hakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala na in sambahyang niya invalid, hati niya di tay maun kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bihatu in kahalga sin suratu Al-Fatihah, in tanda niya doon tumindog in salago-lago ibadat, amu in tunay sin kita niyo harumi ban sin adlaw, sarta in sura ini daing hamanga pinaka sa taas-taas darajat daing hakatan sura amun yan halom sin kitab sin Allah Ta'ala amun na in Al-Quran. Jari niya mga katay manghuran sin ako hagam Islam, in mga kasahabatan ridwanallahi alaihim lang sin mga ulama, waqad iftataha biha as-sahabatu kitab Allah subhanahu wa ta'ala. In kaunan si mga kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, uno-uno para kala hinangon, amuin paghinangon sin sila, tagnaan nila sin pag bismillah, hati nila tagnaan nila hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagga in suratu Al-Fatihah, amuin timagna siya, doon hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, in kaunan sin mga kasahabatan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, wayruun dayng mga hinang mara nila hinangon bot malingkan tagnaan nila sin bismillah. Walihada tustahabbu fi awwali kulli qawlin wa amalin, dayng sababiyat tu sunnat, iban dia akan katutan niyo sin syara,
In uno-uno na in mabaya na to hinangon, sibo da labay hakabtangan at tawakan labay hagakahinang, in suway na to tagnaan, hangan sin Allah subhanahu wa ta'ala, hati niya suway na to mabangkil at tawakan makabtang in pagyanon. Bismillah. Biqaulihi alaihi salatu wassalam, karna in Nabi sallallahu alaihi wasallam imian, kullu amrin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim fahuwa ajdam. Sadasin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ingkatan laong napakaradyaan. Sibo da labay hakabtangan, labay hakakahinang, uno-uno na parakala long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim. Amuin wala niya tiagnaan in hinangya unsin bismillahirrahmanirrahim. Tantulong sin Nabi sallallahu alaihi wasallam in hinangnya yan adzam. Hati niya wayrun barakat makanya ring Allah subhanahu wa ta'ala. Bihatto in kahalga sin bismillahirrahmanirrahim. Amin masabot na to da suratul Fatiha amarum ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Demikian patustahabbu fi awalil udu'i in kahalga tuan singan sin Tuhan siunat kato taniyo hindi pa kita niyo makapag-air makapag-udu in suway na tunalabti kuningan sin Tuhan. Hati niya suway na kita niyo manggabtang sin bismillah. Liqauli alaihi salatu wassalam, karena singkabtangan sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a liman lam yadhkur ismallahi alaihi. Bunalim para kala niya khilaf si mga ulama. Long singkay banan ulama, bang kau di makapagbismillah, hawak tu kau nag-ayid na tayma dain udu mo. Long singkay banan ulama, di masain udu mo sa hinggay subay ko makakabtang sin bismillah. Hati niya daing ha mga rukun sin pag-air, amuin suway mo mabangkil at tawakan makabtang ingan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hakarna sinamuin kusog sinamin kabtangan sin Nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la wudu'a. Hati niya wayroon na siya in pag-air. Liman lam yadhkur ismallahi alaihi, hatao nag-udu, nag-air in mahuli, wala niya minsan nabangkil at tawakan, wala niya nakabtang ingan sin Allah. Demikian wa tustahabbu inda dzabihati fi madhhabi Syafi'i wa aujabaha akharun. Sunnat daisab hawak tu kau magsumbay sin amin long tabinatang bi ana simpang kurban at tawakan uno-uno na amuin sabutun mo ingan sin maha suci maha tinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Ini papanaw sin Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala serta wajib singkay banan daing mga ulama singkitan yung kataan. Wa tustahabbu indal akli. Demikian sunnat katutan yung sin syara in sabutun na tuingan sin Allah subhanahu wa ta'ala hawak tu kita niyo umalok na papagkaunan sin kita niyo. Hari na to pamainom in iinuman na to. Ari na to pa makauning pagkaon na to, dahil ha mga sunnat tuan, in sabutun mo na aingan, sin Tuhan Allah hati na magbismillah na akaw. Magbismillah na akaw. Sabab ingat turing ha mga sunnat katutan niyo, sin Nabi na to Muhammadun sallallahu alaihi wasallam, biya sin di matong ahadith niya, iyan in hambuk dahil ha mga bata-bata, kul bismillahi wa kul biyaminik wa kul mimma yalik. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam habata-bata yon long napangabtang ko bismillah. Wakul biyaminik iban long nakaun kau sin lima mo tuo, wakul mimma yalik iban kaun kau sin pagkaun amusok masuk damon kay mo. Hati niya sunnat kato taniyo inamuin kabtangon na to bisarahon na to ingan sin Tuhan tarabul alamin hawak to kita niyo sung nakumaon. Damikyan kay napusan. Wa tustahabbu indal jima'i liqaulihi alaihi salatu wassalam. Damikyan sunnat day sabkato tanyo labi aula nin aun paghulak. Bang sila mabaya na sumuok maun pagkaasawahan nila amuin ayaw nila tod kalupahan
in kabtangon, in sabuton, in bangkilon, ingan sin Tuhan. Sabab long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, law anna ahadakum idza arada an ya'tiya ahlahu qal. Sabunar to long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang inhang katawring kanyo mara siya sumuk maun paahli ni maksudi paasawan niya. Imahuli wala pa siya nakasuk maun paasawan niya, biyasanin babasahun ini, punin babasahun yan, long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bismillah. Allahumma jannibna syaitana wa jannibna syaitana ma razaqtana fa innahu in yuqaddira bainahuma waladun lam yadurruhu syaitan abada. Subhanallah. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bangnya ni nabangkir nabasa amin siyambut takain na to bismillahi tagnan kuhangan sin Allah. Amin timana sin doa. Allahumma jannibna syaitan, ya Tuhan namo palayuak amin syaitan. Wa jannib asyaitana ma razaqtana. Iban palayuain syaitan ha anak amin sung muhirib jiki kamu. Long sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, bang indua maglaki winiyon rijikian sin Tuhan anak. Asabab sinamuin bismillah biasanya yato lam yadurruhu syaitanu abada. In bata yan marayaw in kasulig niya di tun siya masasat sin syaitan salama-lama. Yatim barakat sinamuin ngan sin Tuhan Rabbul Alamin. Amin long ta masabutun ngan sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Najaring na biyayaon, mari kita patapsiran sin suratu Al-Fatiha. Atawakan lilayan sin suratu Al-Fatiha. Law sin mga ulama, bang kaumian bismillah, maway pala mo rin ar-Rahman, iwan sin ar-Rahim. Amin bismillah sa jayaon, imaksud dihay nilong na bismillahi abtadi. Hati niya tagnaan ko, hangan sintuhan ko Allah. Amatin hati sin bismillah. Way pa kasudin tin ar-Rahman, iwan sin ar-Rahim, way pa. Amin kumabtang sadya ko bismillah, imaksud dihat to tagnaan ko, hangan sintuhan ko Allah. Imahuli rihay ni makatay manguran sin ako haagam Islam, in sumunuha ayat sin Tuhan ta Allah, amunain ar-Rahman, ar-Rahim. In ar-Rahman, ar-Rahim, ismani mustakkani min ar-rahmati ala wajhi al-mubalaghah. In ar-Rahman, ibang sin ar-Rahim, in duay ningan siya karwasin Tuhan ta Allah. Ngan siya karwasin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, sarta kiyawa in duangan yaon, day hakalima ar-Rahmah. Sabab aum piagbiddaan sin ar-Rahman, ar-Rahim, ibang sin ar-Rahmah. In ar-Rahmah, amunya tuin sifat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingan sin mahasud si mahatinggi Allah, amuna in ar-Rahmanu ar-Rahim. Bimana urusman ko umiyan bismillah, tagnaan ko hangan sin Allah. Amu in Tuhan ar-Rahman, iban Tuhan ar-Rahim. Dihay ni dihilan katutan nyo lilayan sin mga ulama, unin pagbidan sin ar-Rahman, iban sin ar-Rahim. In ar-Rahman ar-Rahim, in ini ngan sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala, sarta in ngan sin Allah ta'ala ar-Rahman, in ini ulung li jami'il khalqi, sakop niya, langkub niya, in ulung at tawakan in lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala pakatan piapan jari niya. Pakatan. Ar-Rahman ngan sin Tuhan, in sifat niya rahmah. In rahmat sin Tuhan doon haon, malangkum na yung katan. Siwo da yung kafir niya, in Muslim niya, ang pag-iman, iban sinoy pag-iman, katan piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakasud sila ron hangan sin Tuhan ar-Rahman. Di jami'il khalq. Sabab in Allah subhanahu wa ta'ala maluag.
Inulong niya makatay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam. Inulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, inlasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, ini maluag pakatan. Biasin biyaitan sin Allah subhanahu wa ta'ala, halom sin Quran niya mahamulya, wa rahmati wasi'at kulla shay. In rahmat kulong sin Tuhan, in ulong kulong sin Tuhan, in ini maluag siya pakatan, uno-uno. Ang kanbang intaw mga kampunan kanya, minsan pa intaw yan, amon pagbahasahon miyabot na yung paradusahan niya matupaayan sin langit. At kala siya nangayo kampunan pa Allah subhanahu wa ta'ala, ampunon da siya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in Allah ta'ala uno, in siya nagngangan ar-Rahman, us nagsisipat siya rahma, in rahmat yon rahmat pakatan. Rahmat pakatan. Intan dahil sab sin ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, ingkatan di hababaw sin dunya ini kapagduhol baya sin Tuhan. Kapagduhol baya sin Tuhan. Hati niya wairun na pinisin Tuhan Rabbul Alamin, magupiksa at awakan dumauhat singkatan piaon niya riha dunya. Inhangin niya nakahampit kataan. Bukun sa jahat Muslim in nakahampit sin hangin sin Tuhan. Sambiling bukun Muslim nakahampit dengan hangin sin Tuhan. In bulan, damik niyan, kikita singkatan, bukun sa jahat Muslim, sumagawa katan, kikita singkatan. Bimakna, in ar-Rahman, iningan sin Tuhan. In sifat niya rahma, us in rahmat niya yun, in ulong niya yun, in ini pakatan, makatay manghuran kamaasan sin ako, haagama Islam. Nah, biasin di matong hadisin Nabi sallallahu alaihi, biasin di matong hadisul Qudsi. In hadisul Qudsi ini dalil menunjuki in Tuhan siya mismo inagngan pabaran niya in siya Rahman. Siya inagngan pabaran niya maha suci in siya Ar-Rahman. Biasin di matong hadisul Qudsi in agisin Tuhan na to Allah Anar-Rahman. Anar-Rahman. Ako na laini long sin Allahu Ta'ala in Tuhan Ar-Rahman. Khalaqtur rahima. Piapan jari kolong niya in rahima. Tinain in lasa. In ulong. Wasyakaktu laha isman min ismi. Iban long na kiyawaku. Daing hangan yaon piagngan kulong sin mahasut si mahating di Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faman wasalaha wasaltuh. Waman kata'aha kata'tuh. Hisyu-hisyu lang sin Nabi sallallahu alaihi wa sin Allah subhanahu wa ta'ala hadisul Qudsi. Amun di niya sugpaton, inamin rahmat yaon, rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hisyu-hisyu di niya sugpaton na bugton sin Allah ta'ala rahmat at tawakan ilong niya doon kanya. Ada punin tao isab na nugpati sin ulong, iwan sin rahmat, haununo na parakala, sugpaton sin Allah subhanahu wa ta'ala in kasi iwan ulong mon kanya. Tinadalil manunjuki in Allah Ta'ala ingan niya Ar-Rahman, sarta in sifat niya ni Rahma, ulong at tawakan lasa, sarta in ulong iban lasa niya ini langkum niya in katan, makatay manghuran kamaasan sin ako haakam Islam. Adapun in hikaruangan niya Ar-Rahim. In Ar-Rahim damikian nganday sabsin Tuhan Allah. In sifat niya ramikian Ar-Rahma. Atinin Tuhan ta Allah baing ulungon, iban baing kasihon. Tumagawain ulong niya, iban sin kasih niya, hangan niya Ar-Rahim, tiyub-tub niya na sadya mga taon pag-iman kanya. Tiyub-tub niya na sadya mga taon kabuka kanya, hati niya, tiyub-tub niya na sadya in ulong, iban lasa niya mga bar-iman, way na panudsud si mga taway pag-iman, way. Biada kita simbiyaitaan, Hasuratul Fatiha ini inlasa sin Tuhan di hadunya iban sin lasa rito adlaw akhirat di magsibo. In ulong sin Tuhan di hadunya iban sin ulong sin Tuhan adlaw akhirat di magsibo. Mayta sabab ha adlaw akhirat piun da kuman sin Tuhan ising kaulungan niya iban ising kalasahan niya. Piun niya rakuman. Batin tanda niya makatay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam, may tanaaw ning pagsud palam sin surga, iban naaw ning pagsud palam sin narka. Sabab sin aw mga tao kaulungan sin Allah rin, sabab yatusyo ko kanya sin Allah talit api narka jahannam.
amurain makasuko sin surga, amoy mga tao kiulungan iban kalasahan sin mahasuci, mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Dain manusia, amuin, di niya lawagon unuin hinang hikalasa iban ikaulong ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala, di niya tud mapusuin rahmat iban ulong ka na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Namu pakisab Allah ta'ala, amuin, lumasa, iban umulong, hataway pag-iman, hataway kabuga patuhan, awalaw punin aso kampung niya, hadlaw akhirari na sa kakilahan. Hadlaw akhirari na siya, pupiksaon sin lawlasya sin aso kampung niya, kam naman, hadlaw akhirat lang sin Tuhan, yaw maya firrul mar'u min akhi. Paguyan na sin hambuk tawin tay manghud niya. Wa ummihi wa abi. Ina ama niya, paguyan na sa hadlaw akhirat. Mayta, sabab hawak to yon hadlaw yaon, ando amurakuman in hijjatulun si manusia, biya din siya malappas din hasiksa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Malingkan isab im mga tao, illa man rahima rabbuh long sin kaybanan. Malingkan im mga tao, aw isab ulong iwan lasa sin Tuhan, nakapindon ka niya. Adapon inuay, naway ruuntod mahinang nila im mga tao, yat tumagalayo sila, day nga ulong iban rahmat kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walihada, qala ta'ala, day nga sabab yat tulong sin mga ulama, intuhan na to Allah subhanahu wa ta'ala, nagkabtangan halam sin Quran niya, Ar-Rahmanu alal arshistawa. Intuhan Ar-Rahman, yatto siya hataas aras niya, nanayin babaw. Intuhan Ar-Rahman, yatto siya hataas sin aras niya, nanayin babaw, fadakaral istiwa'a bismihir Rahman. Bango kita-kitaon, may taing Tuhan wala imian Ar-Rahimu alal arsistawa. Sa iusal sin Tuhan nga niya, Ar-Rahmanu alal arsistawa, way sa imian Ar-Rahimu alal arsistawa, sabab lang sin mga ulama, hangkan iusal sin Tuhan nga niya Ar-Rahman, bukun Ar-Rahim, liya'umma jami'a khalqihi birahmatihi. Supaya malangkum, malapay, inkatan, piapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, sin ulong iban sin kasiniya. Amit ni sababan. Amit ni sababan, may tain Allah wala imusal Ar-Rahimu alal arsistawa. Sa inyusal niya Ar-Rahmanu alal arsistawa, pasupaya malangkum ingkatan piapanjari sin ulong sin Allah subhanahu wa ta'ala, tawakan sin kasi iban lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sakita ka mo, pagdatong pa mga bariman, bangin pagbisarahan ulong iban lasa pa mga bariman, intuhan di siya mag-usal nga niya Rahman di. Intuhan Allah, bang in pagbisarahan lasa iban ulong pa mga bariman, di siya umusal singan niya Rahman di. Sa in pagusalon niya, ngan niya Ar-Rahim. Biya sin di matong ayat sin Tuhan na Rabbul Alamin, unin agi sin Allah, wa kana bil mu'minina rahima. Wala imian in Tuhan na to Allah, in kaaunan sin Tuhan ha mga bariman, Ar-Rahmana, way. Sa Rahima, yusal niya ingan Rahim, way sa imusal ngan Rahman. Sabab, in Ar-Rahim, ingan sin Tuhan Ar-Rahim, in sifat niya rahmat ulong iban la sa inyong tartanto sadya mga bariman. Ang kanin Tuhan inyan, wa kana bil mu'minina rahima. Atining kaaunan sin Tuhan Allah, pamanga sila bariman rahiman, landuin ulong iban kasi doon kanila. Allahu Akbar. Hasatan bil mu'minin long si mga ulama. Yan to sadya sin Allah talingan nga rahim pa mga bariman. Wasmuhu ta'ala ar-Rahman khaftun lima yusamma bihi ghayro. Hati niya ingan sin Tuhan ar-Rahim initian to sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Adapunin ar-Rahman ini masakop niya atawakan malangkum ni inuno. Inkatan. Naam. Qala ta'ala. Qala ta'ala qul ud'u Allah aw ud'u ar-Rahman. Wa qala ta'ala aja'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun.
Damikian long si mga ulama bang mulong nakita kitaon ingan sin Tuhan Ar-Rahman. Init yan to sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga tao, ha mga dugaing, ha mga laong ta pagnganan dugaing dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Biya sin di matong hayat sin Tuhan Rabbul Alamin. Qul ud'ullaha baitan sila ya Muhammad pangindo akam iban pangayo kamo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Au ud'ur Rahman atawakan pangayo kamo pangindo akam pa Tuhan Ar-Rahman. Naam. Walhasil anna min asma'ihi ta'ala dahil nga sababiat turing hamangan si mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala makatay manghuran kamasan sinakwa kami Islam. Amin Ar-Rahman Ar-Rahim. In Ar-Rahman iningan sin Tuhan sumagawa in ulong iban sin lasan niya in inipakatan. Adapun in Ar-Rahim in iningan sin Tuhan sarta in sifat niya amuin ulong iban sin lasa in ini tartantu sadya mga sila aun pag-iman at tawakan aun kabuka nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. In sumuno ayat sin Tuhan na Rabbul Alamin amunain alhamdulillahi rabbil alamin. Aminin sumuno ayat sin Allah subhanahu wa ta'ala suratu Al-Fatiha. Qala Ibnu Jarir inagi sinambuk din mga ulama in makna long nga sin alhamdulillah muna asyukru lillahi khalisan. Ini bilang pagsyukur mo pa Allah subhanahu wa ta'ala sarta in pagsyukur mo kanya yon khalisan. Tulus ikhlas din halom sin pangatayan mo duna sairi ma yu'badu min dunihi. Sarta biwutong halom sin pangatayan mo amin wayruun na mapuas pagtag-ipunan at tawakan pag-ibadatan puas din ha Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan long sin kaibanan. In alhamdulillahi long na sinaun asna bihi ala nafsihi. In alhamdulillahi rabbil alamin inyaun long na sina in hati sin sina pupudjihan sasanglitan dahil nga sababiat to pudji iwan siyang lit in muna sin Allah subhanahu wa ta'ala pinggin hawabaran niya sabab siya muna in simanglit iwan sin namudji maun pagin hawabaran niya amunain Allah subhanahu wa ta'ala na dahil nga sababiat to makatay manghuran kama asan sin ako hakam Islam mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in katan pupudjihan iban sin sasanglitan in init tuput tunggal ha Allah subhanahu wa ta'ala. In mahuli niya mga katay manghuran sin ako hakam Islam isumuno magnapya nagliwin ayat ka inayaon. Ini ka ayat ikaupat na kita amunain Malik Yaumiddin. Malik Yaumiddin. Para ba'dul qurra biasa sing kaibanan magbabas salong na Malik Yaumiddin. At inawayroon wayrun madniya. Wa qara akharun basahon isab sing kaibanan Malik Yaumiddin. At iniaon unon niya aun madniya. Inhambuk way mad inhambuk aun madniya. Wa kilahuma sahihun mutawatir. In dua ini bangkitan yung magpakarungog basahan bihay ini. Sumasa na in Malik Yaumiddin atawakan Malik Yaumiddin inyato sibu da siya makatay manghuran sin ako haa ma Islam na in Malik Yaumiddin atawakan Malik Yaumiddin ma'khudun minal milk kiyawa siya ini dayng hakalima milk kama qala ta'ala biya sindi matong ayat sin Tuhan na to Allah subhanahu wa ta'ala inna nahnu nurithul arda wa man 'alayha wa ilayna yurja'un. Kama qala ta'ala limanil mulku al-yawm wa qala al-mulku yawma idinil haqqu lirrahman.
Wa takhsisul mulki bi yaumiddin la yanfihi amma adahu li annahu qad taqaddama al-ikhbaru bi annahu rabbul alamin wa dhalika amun fid dunya wal akhirah. So dihay ni baitan kita sin mahasud si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala Malik yaumiddin in Tuhan na to Allah in siya Malik. Pinhati sin Malik ini siya in tagmilik singkatan. Siya in aun kapatut singkatan. Sibu da hindi hadunya lawi aula hindi tuhadlaw akhira wayruun na makapagmilik wayruun na lawi makawasa wat malingkan amurain Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil nga sabab yato yasubo sila sin Allah subhanahu wa ta'ala limanil mulkul yawm. Kansyo na lang na in pagmilik haadlaw ini. Asubon sila sin Allah ta'ala. Asubuhon sin Allah ta'ala in ano? In mga manusia adlaw akhira. Limanil mulkul yawm. In hisambong si mga tao lillahil wahidil kahar tuputda ha Allah subhanahu wa ta'ala in pagmilik atawa kaning pagkawasa wairun na rugaing mapuas din kanya. Demikian imiyanin Allah subhanahu wa ta'ala al-mulku yawma idhinil haqqu lirrahman. In pagmilik hadlaw yaun at in hadlaw akhira hadlaw mahuli inyaon tuput tunggal hatuan na to Allah amin nagngangan ar-Rahman at tawakan nagngangan ar-Rahima katay manghuran kamasan sinakwa kam Islam. In sumunuha ayat sintuhan na to Allah subhanahu wa ta'ala ayat ikalima iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dihay ni parakala pag-ibadat in mabaya ipasampay ka to tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. In makna sin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in tuput ikaw ra in pagtag-ipunan namo iban tuput ikaw ra in pangayuan namo tawang. Amit in makna sin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tuput ikaw ra in pagtag-ipunan namo iban tuput ikaw ra in pangayuan na tawang. Aun san piagbiddan umyan kolong nga in pagtag-ipunan namo ikaw ra iban sin tuput ikaw rin pagtag-ipunan namo. At tinawayro na duway pagtag-ipunan tawat malingkan amurin Allah subhanahu wa ta'ala. In sambahayang tasway karna sin Allah. Pagpuasa ta karna sin Allah. In paghaji ta karna sin Allah. In katan ibadat mawa tahinangon. Hangan ninyong ibadat suway yaon tuput tunggal sa japa Allah subhanahu wa ta'ala. Wa iyyaka nasta'in iban tuput ikaw rin pangayuan namo tawang. Bang kita mamangayo tawang in mo na muna'y suwedakanan tamunin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab na siya rin makakausing katan. Inna Allah ala kulli shay'in qadir. In Allah subhanahu wa ta'ala hakatan unu-unuin siya makakaus. Naam. So dihay ni mga katay manghuran kamaasan sin akwa kam Islam. Long si mga ulama nasabot dihay ni long ni pagyanon al-ibadah. Hakabtangan sintuhan ta Allah iyyaka na'budu at tinatupot ikaw rin pag-ibadatan namo. Dihay ni dihilan si mga ulama uni maana sin ibadat. In ibadat manghahasa ma'khudun minadh-dhulla. Tawakan minadh-dhilla. Yuqalu tariqun mu'abbadun wa ba'irun mu'abbad ay mudallal. O mudallil. Amo in tao nagpatikupo, nagtag-ipon, nag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Inhinang niya ito karayawan inya tumhinang sa ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun bang siya hasyara? Hiya ma yajma'u kamal al-mahabbati wal khudu' wal khawf. Amuin malangkum niya in kajukup. Sin kasi iban lasa pa Allah subhanahu wa ta'ala iban sin kabuga, iban sin pagpatikupo mon kaniya. Amin makna sin ibadat amuin nasabot ka to tanin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian dia kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala in ayaw kita niyo mga yutawang bat malingkan kanyara. Ay Nabi sallallahu alaihi wasallam iyan in hambog sahabat bangko mga yutawang pasta'in billah. Pangayo ko tawang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kaunom ding mga ayat sintuhan tarabul alamin ihdinas siratal mustaqim.
iban hidayati kami paran mabuntol. Iban hidayati kami paran mabuntol. Indan mabuntol, bang kita nakabatok, pakitab sin Allah subhanahu wa ta'ala, damikian niyagad kita Rasul sallallahu alaihi wasallam, damikian iagad ta in panghindo sin agama Islam amunatu indan mabuntol. Nabangin mano siya simima na ring kitab sin Allah. Damikian limayo na siya ring panghindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Damikian siulang niya na in panghindo ka na sin agama Islam na tanto-tanto nakawa na siya ding haran mabuntol. Amuin piya pangayo na tawakan piya panginduan niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Dum iban sin adlaw nangingindua kita pa Allah ta'ala, ihdinas siratal mustaqim. Na indan mabuntol mga katay manghuran kamaasan sin ako ha agama Islam, doon ta siya kabakan hapangagad ta kitab sin Tuhan Allah, iban hapangagad ta Rasul sallallahu alaihi wasallam, iban pangagad ta agama sin mahasut si mahatinggi Allah subhanahu wa ta'ala. Siratal ladzina an'amta alaihim, amu indan kianug hara mo atawakan kiarihil mo pamanga sila isin sila rihay ni amu na in mga tao nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban nagtaat pa Rasul sallallahu alaihi wasallam, hati niya amo na mga kasahabatan ridwanallahi alaihim, sila yatto in kiarijikian sin Allah ta'ala, kiarihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala, sindan mabuntol, amin miya magad, iban nagtataat pa Allah subhanahu wa ta'ala, iban pa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Naringa sabab yat tumakat ay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam in suratu Al-Fatiha, muna nasabot dun hayan in pinaka dayha mga sa taas-taas ngan sin Allah ta'ala muna yung kalima Allah. Damikyan nasabot day sab suratu Al-Fatiha in dayha mga ngan sin Tuhan na to Allah, amunin Ar-Rahman Ar-Rahim, sarta indo yaon ngan sin Tuhan Allah, nagsisipat siya sin sipat amuin ulong at tawakan lasa sumagawa in lasa sin Tuhan Rabbul Alamin na bahagi nagdua, amuin laon lasa pakatan, aun lasa tartanto sadya ha mga sila beriman. Damikyan suratu Al-Fatiha dihay ni biyaitan kita sin Allah ta'ala, sin ayaw kita mag-ibadat puas dayng Allah subhanahu wa ta'ala, iban ayaw kita mga yutawang bot malingkan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan idu at pa Allah ta'ala, amin bang man kita hidayatan niya sindan mabuntol, amu indan kianughara atawakan kiarihil sin Allah subhanahu wa ta'ala ha mga sila nakaw na rin katutanyo, amin mga sahabat sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ampa imianin Allah subhanahu wa ta'ala kay napusan ghairul maghdubi alaihim waladdallin. At tinadyuro at Allah subhanahu wa ta'ala, inbang mayan kita makalayo da, hindi kita makasiwo ha mga tumpukan ini. Amin tumpukan siyabot sin Allah ta'ala al-maghdub muna. Amin mga tao kabubungsihan sin Allah subhanahu wa ta'ala, tiap siran sin mga ulama, in mga taurihay ni amuna in mga sila bangsa Yahud. In mga bangsa Yahud, in mga sila nil maghdub, atin niya kabubungsihan kaastulan sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayroon doon kanila indan mabuntol. Wayroon doon kanila in panghindo sin Allah. Wayroon doon kanila in panghindo sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wayroon doon kanila in ka-Islam. Dahil nga sawabyat tuin sila, magdub, karuhalan at tawakan kabungsihan sila si mahasud si mahatinggi Allah. Nariwa at ato patuhan Allah, bang man kita rida biaksin sila. Bang man kita rida makasiwa biaksin sila, damikyan. Bang man sab kita rida makalamud biaksin mga sila ad-dallin, siap silan sin mga ulama dihay ni amunain mga an-nasara, atin niya amunain mga Christian, at tawakan amuin mga tao, bimakna wayroon pamaratsaya nila pa Allah subhanahu wa ta'ala. So dahil nga sa wabiyat mga katay manghuran kamaasan sin ako hakam Islam, mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala, murah-murahan bang mayan aun makawa na to pangadyan hamarum ini. Dahil nga sa wabiyat hari ko pakatubtuan in
ilalawungan ko hamarumini biasing kain na yaon atin niya wala ta natartib marayawin ayat nakaliw kita pa ayat hikatu puas ta rin ha mga nasabot in bismillahirrahmanirrahim nakalatun kita pa arrahmanirrahim sumagawa nasabot tara nagbalik in alhamdulillahi rabbil alamin sambil maubos ta in laong ta katibukan sin suratu al-Fatiha misan biya mga wala tanan napaluag in kahimut-mutan sin suratu al-Fatiha dunhan siabot sin Allah Ta'ala in mga kasipat-sipatan niya damikyan siabot sin Allah subhanahu wa ta'ala in tupot da kanya kita mag-ibadat iwan tupot kanya da kita mga yutawang damikyan tupot kanya kita in mga yu hidayat imbang man kita tumutog hadan mabuntul amin di kita malawong biya si mga sila nalalawong wala nakabatok pakabayan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtuban ko na sa jarindi imahuli niya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين